Jesmo. Pa super i cure, dakle nastavit ćemo na hrvatskom za sada. Puno hvala na ovoj, probam vidjeti sve na ovoj izvedbi i ovom radu. Mi kao imamo nekakav dogovor kao da ću ja pokrenuti ovaj razgovor, pa poslije ćemo se već rasplinuti po ovim ekranima svako o nekakvom svom pitanju i refleksiji. Dakle, još jedan put stvarno puno hvala. Ja ovo dok sam gledala, evo tu sam se nekako pisala neke kao bilješke i ono što mogu reći kakav je moj doživljaj bio stvarno, na engleskom bih rekla healing na neki način. Ono što sam doživjela i kako me primilo, jedna poezija, vizualno, fizička, tjelesna, plesna poezija u jednoj takvoj jednostavnosti pokreta, nekog plesa koji je tako jednostavan, opušten i tu ću stati, ne znam sad još definirati riječi. Ono što me privuklo i baš uvuklo je komunikacija koju ste imale među sobom. Bilo vizualna, bilo tako nekakva dodirnost koja se tu desila i jedna razigranost u svemu tome što barem meni sada nekako još uvijek jako fali. A u svemu toj nekakvoj kao jednostavnosti i razigranosti, onda ono što me činilo jako sigurnom je da je ono gramatika svega toga bila čvrsta od tih nekakvih vizualnih markacija, što se vjerojatno desilo da sve imate taj drveni pod, pa su tu ti prozori, pa svjetlo koje ulazi i naravno sve te igre, rezonance, strukture gdje su se onda desile i te nastavljanja, konstrukcija jednog drugog nekakvog razigranog monstrum zajedničkog tijela. Ono što isto je jako sad zanimljivo u cijelom ovom formatu koji se dešava su ti privatni prostori koji su istovremeno i dirljivi i prepoznatljivi i ta igra sa tim krevetima, sa kuhinjama, ono playfulness, od jedan puta se tu desi nešto dirljivo, otvarajući, ranjivo, način na koji ste vi to sve skupa postavile je bilo this is it, let's play with it. Evo tako je nekako to bio moj dojam koji mi je baš jako drag. Jako mi je to rejuvenate na neki način. A ja bih vas sad htjela pitati kako postoji, sad sam ja to ovoj sebi, postoji nekakav background cijelog ovog vašeg rada. Mislim, negdje se on prije desio, neka struktura se tu desila koja se prije desila zajednički, pa možda da nešto kažete o tome. Kako ste došli do ovdje? Otkud ste krenule? Iz vježbe koreografske ili... Ko će? Neki kvadratići. Možemo se nadovezivati. Da, kao razgovor. Da. Pa evo, ja bih krenula, mi smo, čini mi se prvi tjedan da smo zapravo krenuli od materijala koji smo imali, od koreografije koja je postavljena još za ispit prije
pola godine. I čini mi se da smo tjedan dana pokušavali nešto s tim materijalom i onda je to svima nama, jako smo se čudno osjećali sad u ovom formatu izvoditi taj materijal na taj način. Meni osobno prvo zato što u tijelu nisam bila pripremljena na isti način kao što sam bila onda. I pogotovo sada zato što je nekako bilo samo čudno i krivo, kao da naprosto nije fitao tu u ovu formu koju smo pokušavali otkriti. I onda smo se nekako više fokusirali na tu kameru i što taj medij sam nudi. I s tim smo se počeli igrati. Koje će? Evo samo kratko. Mislim, u biti, Rat je imao dvije strane, koje da, s jedne strane bio taj plesni vokabular koji je bio zapravo vrlo razrađen i točno metodologija s kojim smo se bavili, kako taj materijal još da odvedemo dalje, i to je to što je Teja spomenula, da zapravo jednostavno kroz ovo nije nikako išlo i nije progovaralo na način kako bi to uživo moglo progovarati. A bio je i taj drugi dio koji je bio odnos sa publikom, odnosno radili smo na neki način sa kinestetičkim doživljajem, sa pogledom prema od publike, sa prilaženjem vrlo blizu, legnemo ispred, gledamo kao publika je inicijalno bila postavljena svugdje po prostoru. Tako da smo mi zapravo onda taj drugi dio samo uzeli i prenijeli ga da vidimo da li išta od toga, išta od tih osjećaja što je možda tad to kinestetički proizvelo u publici, da li išta možemo prenijeti na ovaj način preko kamere. Zapravo sam se htjela nadovezati na istu tu stvar što si rekla, ali to nekako nam je postalo zanimljivo vidjeti kako taj odnos koji smo imali prema gledatelju u dvorani, kako možemo postići, znači da je kamera naš gledatelj i kako se onda, mislim, na neki način približiti, ili stvoriti iluziju da se stvarno približavaš nekome ili mu stvaraš smetnju u kadru ili sve te stvari koje smo radili u dvorani, nekako kako se sad u ovom mediju možemo odnositi prema kameri kao gledatelju, kao da je stvarno... Da, bilo nam jako važno kako nas gledatelj može osjetiti, kako može osjetiti blizinu našeg tijela i, ne znam, koža, dodir, dah možda, blizina, pogled, kako možemo ući u privatan prostor gledatelja zapravo, jako blizu. I da li možemo uopće ući u prostor gledatelja s obzirom na sadašnje okolnosti. U biti stvar je u tome da na način, kao to nam je bilo jako bitno, način na koji tretiramo objektiv, na koji tretiramo kameru, da ona postaje glava našeg gledatelja, na koji način onda se možemo kao približiti, što su cure rekle, ili da svaka naša neka akcija u principu je u vezi sa gledateljem. U smislu da li mu možemo sakriti pogled, zakriliti ga, ne znam, da me podsjetite što se... Leći pored. U biti da je svaka naša akcija... Pardon? Ne, nastavljamo niz. Da. Svaka naša akcija je orijentirana prema tebi, to jest prema tebi kao gledatelju, prema paru očiju iza kamere. A to je neka stvar koja je prvo pokrenula kao cijeli proces, a onda kad smo još k tome počeli istraživati sam medij kamere, jer smo se morali s time početi baviti u jednom trenutku, i to je zapravo rastavilo taj prvi naš neki rad i postavilo kao nekakva ograničenja, kao ovo je sad s čime radimo. Jer kao pokret kamere, to jest kamera pokazuje nekakvu sliku, to jest prostor, naš prostor, a mali pokret kamere otvara kao dalje taj prostor, što je kao super i kao
u biti počelo nas je zanimati kako možemo otvarati dalje te prostore i što nas u njima može umrežiti. Da, otprilike, kako sam se dobro izrazila. Da. I mislim, nekako nam je bilo ključno, kad smo pustile ono što je bilo prije, ključno nam je bilo koje iskustvo želimo pružiti i kako zapravo, kojim postupcima, koje postupce ćemo si popisati u cikluse koji će pomoći da tu neku 2D sliku sad produbimo u 3D, da je to zaista ono iskustvo prostora, a ne slike. Da. To sam vas, nekako me zanima koji je vaš osjećaj bio ili ta nekakva možda podvojena pažnja sa time da imate osjećaj svog tijela i svoje energije unutar pokreta, paralelno da zapravo režirate ili konstruirate sliku koja vam se vraća. Kako ste to zapravo vježbale ili se nosile ili vam je smetalo? Mislim da smo baš da sa iskustvom jednostavno smo trebale kroz vrijeme i kroz probe razviti taj osjećaj da pratimo i sebe i svoje tijelo i da budemo svjesne i prostora, a isto tako nekako gledati što se cijelo vrijeme događa na ekranu. I baš je zeznuto, evo, tu podijeljenu pažnju pratiti. Pogotovo taj ekran koji je mali, ponekad i daleko i često ga niti ne vidiš i ne znam, baš je zeznuto, pogotovo na početku. Da. U biti je zanimljivo da nam je dosta dugo trebalo da razvijemo odnose među našim prozorima. Kao da smo to jako dugo nekako tražila, a na kraju se svelo na to da nam rad zapravo dosta ovisi o odnosima. Ali dugo nam je trebalo da to nekako pronađemo. To je nekako se više ponudilo samo od sebe. Mislim da je to isto bilo jako bitno. Meni što je bilo zanimljivo, koliko se bolje moraju onda artikulirati sve ideje i sve misli. Jer dok smo uživo, kad smo u dvorani, puno toga zapravo i vidimo i negdje nesvjesno onda to utječe na nas ili pokupimo, aha, čekaj, on ipak radi to, tu nismo mogli postići to da te stvari na taj način shvatimo. Mislim, iako se jesmo snimale, gledale videe i sve to, ali mislim da je zapravo ključno bilo isto baš jako dobro definiranje toga gdje, kako, šta i što ne smijemo i tako dalje. A i to isto gledanje videa, jer svaki put smo se snimale svaku probu i zapravo mi nismo mogli ništa reći nakon probe bez da pogledamo video i onda komentiramo. Jer baš je bilo nužno pogledati video probe da bi išta mogla reći zapravo. Bio je sigurno neki, sigurno smo imali unutarnji neki osjećaj koji je kroz svaku probu. Ali baš to, kad bi pogledali video, onda bi vidjeli stvarno kako to izgleda na ekranu u ovom mediju u odnosu na to što možda mi iznutra osjećamo i kako mislimo da to izgleda i kako se nam odnosi i kako izgleda slika. I, mislim, ne znam, meni je užasno čudan nekakav osjećaj kako ostati povezan sa ljudima koji su na ekranu, koji nisu tu pokraj tebe i koji, mislim, i kad improviziraš u dvorani nekako osjetiš tu osobu, mislim, barem ili fizički ili prolazi pokraj tebe, a ovo tu je nekako samo ta sličica na ekranu na koju se onda referiraš i to je nekako, ne znam, mislim, nova stvar s kojom smo se, ja mislim, Kao da je pored toga što smo ovo što je bilo spomenuto htjeli stvoriti 3D prostor gledatelju, zapravo smo ga prvo trebali na neki način stvoriti sebi. A što je za vas zapravo značilo otvaranje privatnog prostora, svoje sobe, kuhinje, kreveta kao prostora izvedbe, kao javnog prostora, kao
prostora koji se onda ti znakovi usložnjavaju i postaju ono i estetski i simbolički, ono svjetla, prozori i tako dalje. To od jedan puta postaje zapravo nešto drugo. Je vam to na bilo koji način donijelo, nešto oduzelo ili kako? Ne znam, meni je svakako donijelo to igranje sa svjetlom i to što sam mogla sama svoj prostor nekako izrežirati isto, kako želim da moj prostor... Mislim, svaka od nas je imala osobno isto odluku kako će svoj prostor sa svjetlom, recimo, ili isto i sa kadrom isto kadrirati. I ne znam, meni je to bilo jako zabavno i zapravo nekako me najviše motiviralo i inspiriralo kako se ja mogu igrati sa svjetlom i sa samim kadriranjem. Ali mislim da je to jako interesantno i to isto pogotovo blizu i daleko i sa svjetlom, da. Ne znam šta druge imaju za reći više. Pa, mislim da je taj prostor koji, mislim, u svakoj sobi postoji lampa, postoje vrata, postoji ormar, mislim, barem u našim sobama koje smo odabrali za izvedbu. I onda je zanimljivo to kako su onda stvari ispod prostora postale ono što nas također povezuje. I, znači, neke sličnosti u prostoru su postale stvari na koje smo se mogli onda odnositi opet jedna između druge, koje su nas još više povezivale i nekako, mislim, i u kadru i u pokretu. Ne znam, u smislu da svaki pomak kamere, to je nekako, to smo preispitivali, mislim, s tim smo radili. Svaki pokret kamere otvara nekakav prostor i na koji način ćemo mi pokazati dalje i otvoriti te prostore, to jest pokazati našu, mislim, ne pokazati, nego kako ćemo otvarati dalje sliku, kako ćemo otvarati dalje naš prostor. I biti u načinu na koji smo to tretirali, da prvo radimo lagane skenove, kao to nije ništa samo po sebi spektakularno, ali samo način na koji smo mi tretirali to da jako jednostavne, kao da prvo otvorimo malo, pa zatim veliki pokret kamere kako otvara taj prostor. U biti, onda nas je počela zanimati dubina prostora i gdje je onda naše tijelo, položaj, naše tijelo smješteno u tome. I kako svaki pomak je događaj. To je zapravo poanta što sam htjela nekako. Kao da. Spasite me. Htjela sam se nadovezati da je zapravo bilo to, kao, na primjer, Dora živi u stanu koji, mislim, prvo je započela probe na balkonu i onda se nekako, ali znači na balkonu koji je otvoren, na koji može pasti kiša, nismo znali da će padati kiša ovaj tjedan i ako padne, onda to utječe na njenu izvedbu, a onda, mislim, ne znam, samo ta neka, te neke okolnosti ili koji su kapaciteti tvoje sobe zapravo, jer mislim, nema svatko jednaku veličinu sobe, pa sad kako onda to iskoristiti, kako kad se otvori prostor, ne znam, kreveta, kako se to može otvoriti kao neki novi prostor za pokret. To je isto nekako bilo dosta zanimljivo, kako iskoristiti ono što imaš u toj prostoriji, u tom prostoru koji je. Da. Se mogu ja možda nadovezati na Nerinino pitanje? Kao prvo, hvala i stvarno, evo ja sam jučer pogledala probu, danas sam pogledala izvedbu, tako da imam već dva neka utiska u ovome radu. Ono što mene zanima, ono što sam ja čula iz Nerininog pitanja i što me zapravo zanima je kako se čovjek, kako ste se pripremile za izvedbu od doma? Mislim, kak je to biti cijeli dan u tom istom prostoru, onda u jednom trenutku uključuješ kameru i sad 40 ljudi ulazi u taj prostor. I onda nakon toga
u istom tom prostoru iza tog istog ormara sad si u razgovoru sa ljudima koje i vidiš. Znači, zapravo me taj osjećaj, da, jer mislim da izvedba u bilo kojem vanjskom javnom prostoru, bio to sad Gorgona u MSU ili koji god drugi javni prostor ili čak i neki otvoreni prostor, ali nisi doma, znači imaš neku vrstu pripreme gdje negdje dođeš, pa neku vrstu rituala, pa neke vrste konvencije se događa i s publikom koja je ušla u neki drugi prostor, bukle se da bi izašla van i tako. Sad smo to svi tako po doma odgledali i vi izvele. Pa evo, samo ako neko ima neki komentar vezano uz ili neku ili želju podijeliti nešto o tome, kako je to pripremiti se. Pa evo, meni je recimo jedna jako zanimljiva stvar koju sam zapravo shvatila doslovno sekundu prije izvedbe. Da si mi uopće nismo poželjeli kao sretno, slomi nogu, nešto se dogodilo u tom spoju kamere i izvedbe. Mislim, općenito smo pričali o tome kako je u procesu ovo bilo teško, kao da onako nekako je to odjednom ohladnilo na taj neki način. Možda zato jer jesmo u našim nekim privatnim prostorima i toliko smo navikli na to i nismo još zajedno da stvorimo ono uzbuđenje koje zna nastati prije neke izvedbe. I meni je tu, mislim, ja nemam odgovor na to. Zapravo isto razmišljam što je to i zašto je to točno i kako se ja zapravo, jer dok izvodim, kao da to ni ne postane toliko privatni prostor, možda zato jer smo se toliko bavile tim nadovezivanjem prostora na neki način, na tim da, ono što je Viktorija rekla, svako ima ormar, svako ima lampu, svako ima ono što nas može povezati, odnosno što može stvoriti iluziju jednog prostora. I možda zato jer smo cijelo vrijeme radili zapravo na stvaranju skupnog prostora, jednostavno nismo proispitali šta je to onda, šta nastaje od našeg privatnog prostora. Eto. Da, ja sam se isto pitala kao trema i sad kao uvijek imaš barem neko uzbuđenje, ne znam, taj osjećaj u tijelu i to. I sad isto kao da li bi trebalo ili kao događa se, ne događa se, kao jako zbunjujući osjećaj, kao da li ja imam zapravo te poglede na sebi sad ili ne, ili na koji način, kao ne znam, jako čudno. Jako čudno i totalno novo iskustvo, koje još treba istražiti jako puno, ja mislim. Da, ali jako zanimljivo, ja mislim, super iskustvo, ne znam. I hvala vama uopće da smo isto imali priliku probati to iskustvo. Da. Meni se, na primjer, mislim, ne znam, u jednom trenutku mi je samo postalo smiješno, jer je kao da se sve aktivnosti, sve što radim, preselilo u sobu, u tu jednu prostoriju. I onda, ne znam, čujem se sa svojim roditeljima i pitaju me šta radiš, što ćeš sad, idem na probu. A proba je u sobi do. Mislim, ne znam, ta neka, baš, ne znam, kao da sam se već navikla na to, opet mi je još uvijek neki neobičan osjećaj toga da te sve energije u jednoj istoj prostoriji, ne znam, da, to mi je nešto sad. A imaš neku veću slobodu, ne znam, možeš pripremati ručak, jest, biti obučen, ne znam, u pidžamu još uvijek, otići na WC, ne znam, nekako je puno opuštenije samo po sebi, kao isto. Pa brzo se navikneš na to. Mislim, ja sam se brzo naviknula da mogu 10 minuta prije probe sjediti i pit kavu i uživati i gledat biljke i onda, evo za 5 minuta se popnem gore i vidim se sa curama, što je prije nemoguće. To je, kreneš od doma sat vremena prije, pa te cijeli proces putovanja.
Mislim, ja sam prije izvedbe razmišljala o tim kako se pripremamo za izvedbu i to neko skupljanje energije i to neko zajedništvo prije. Onda sam ležala tu samo na podu i onda sam samo razmišljala o tome kako bi to izgledalo da smo u istoj prostoriji. Da, svaka bi vjerojatno radila nešto što je potrebno za tijelo, a opet možda je ta tišina, bilo mi nekako pretiho s jedne strane, a s druge strane mi je i odgovaralo, zato što sam mogla, pustiti glazbu koju sam htjela na najjače i nekako raditi možda neke pripreme koje ne bi da sam u prostoru, nekom drugom prostoru izvedbe i danas je 10 tamo. Nudi komfor, definitivno. Da, ja mislim da je meni na neki način, kao ovo što je Ana rekla, da ima neka hladnoća u tome. Ali baš radi toga, kao ta gesta, taj pokušaj, taj uspjeli pokušaj bijenja zajedno, bio mi je jako, jako dirljiv. Ja sam zapravo preplakala pola predstave. Baš zato što nije zdravo za gotovo. Nije da ste sad kao u jednom smo prostoru i kao onda nešto radimo zajedno. I strašno mi je bilo snažno. Svaki vaš svaki vaš taj minijaturni pokret sinhroniziranja, građenja nečeg zajedno, na koji način to radite. I kad Nerina kaže razigrano, ja sam baš imala neki osjećaj, kako se kaže, meticulous, kao nečeg strašno razrađenog s čim ste radili i kako onda neke stvari budu toliko jednostavne, a toliko snažne. I zanimljivo mi je bilo to što je Miranda na početku rekla o tim slikama koje su strašno upečatljive. Ali sam ja nekako, baš sam strašno puno koreografskog čitala. Jer sam nekako osjetila da način na koji gradite te slike, intenzitete za nas, te ritmove. Negdje sam napisala kao slušanje koje postaje gledanje. Dakle, one slike koje vi za nas radite, ja negdje osjećam da ih vi radite zato što izdržite zajedno u nekom trajanju, pa onda neka slika izađe van. I zato govorimo o koreografskom, jer sam imala osjećaj da sve to što režirate iz odluka o nekom ritmu, o nekom tajmingu, o nekom spajanju, o nekoj empatiji. I meni je, da, to bilo strašno snažno i onda strašno dirljivo koliko kroz te neke kockice, i kao znamo da su kockice, kao to je to s čim se nosimo trenutno, ali nekak je otišlo puno napravilo nešto kroz te kockice i taj intenzitet koji se gradi od toga na početku kao tog fragmentiranog tijela, gdje vi pristajete da niste cjelokupna tijela, nego kao jedna kao posudi druge koljena, pa jedna kao posudi, pa jedna uđe kao. I ja sam si napisala kao podsjećate nas na to da zapravo nikad ne možemo vidjeti sve time, a ne možemo vidjeti ni u kazalištu, ali kao mislimo da možemo, jer kao, ali to je isto neki dispozitiv. I onda kao kako gradite intenzitet i ritam toga što se zbiva, da, baš za mene je to onako kao jako užasno uzbudljiv koreografski rad. I kako on, ta jasnoća slika počinje izlaziti van. I zapravo meni je zanimljivo bilo, ja sam razmišljala kao ja znam da je taj vaš ili neki naslov je bio Lastavice. I taj neki flocking, ta neka sinhronost ritma tijela
koja meni kao i dalje baš jako postojala i je bila to što je gradilo sliku, ali zapravo negdje ritam. Tako da, to mi je negdje ono kao najdirljivije. I zanimljivo je bilo kako ste vi rekli, ja sam se morala baviti slikom. Sad ja ne znam šta su bili vaši koreografski zadaci, kao tjelesni zadaci, ali se pitam da li su možda neki od tih koreografskih pitanja počeli izlaziti van kroz neki drugi način. Možda bi se drugčije bavili njima da ste u 3D prostoru i bavite se samo tijelom i nekim režimom pažnje, ali nekako pretpostavljam da vaše koreografske preokupacije su sad možda malo promijenile oblik jer se morate baviti drugim frame-om. Ali da, baš je strašno puno, ne znam kako da kažem, ali strašno puno plesa. Za mene je bilo strašno puno plesa u tome i ja mislim da mi je zato bilo toliko dirljivo to gledati. A ne znam koje mi je pitanje. Da, isto mi je užasno upečatljivo kako kao pet, kako radite zajedno, kako se tako nadopunjavate, kako radite prostor jedno za drugu, to mi se čini isto užasno uzbudljivo i važno i da, otkud to dolazi, kako to uspijevate, koje su vam strategije? Pa nekako, mislim, ja kad sam se osvrnula na kraju sad ovog procesa, sam baš bila razdragana zato što smo kroz cijeli ovaj rad jako dijelili autorstvo. Isto kao nadovezivanje koje je bio jedan od koreografskih principa. Imam osjećaj da smo dosta, ne znam, jako smo lijepo surađivale. Ideje su, jako smo puno ostavljali prostora i slušali se, ali moram reći da tu je nam puno pomoglo što smo stvarno imali, zapravo ritual nam je postao, a to je možda i malo odgovor na neko prijašnje pitanje, po pitanju kako smo se spremali, da je cijeli taj mali ritual postao da zapravo pogledamo snimku i onda o tome razgovaramo i zatim iz toga izvlačimo nešto ili slažemo zadatak ili pokušavamo nešto sasvim novo što je netko dosmislio jer smo si zadali razmisliti o nečemu. Ali baš, mislim, jako ravnopravno dijeljeno autorstvo se dogodilo. Može samo jedno među pitanje. Znači, vi ste originalno ovako kao vas 5 na tome radile prošle godine ili je to bila neka druga konstelacija? Nas 5. Baš vas, aha. I imali ste neku javnu izvedbu već s time ili jer kad ste rekli radili smo u dvorani sa režimom pogleda u sklopu akademije kao ispit je bio ili? Da, u sklopu koreografije 6. Ili je bila koreografija 6? Je. I u biti to je bio predmet gdje je glavni zadatak bio koautorski rad, tako da smo imali sa dramaturgije studentice koje su nam pomagale i negdje smo, zapravo je taj rad od samih početaka nastao u dijalogu i u tom dijeljenju ideja i doslovno iz ničega, iz toga što nas zanima i što bi moglo biti zanimljivo. I mislim da smo zapravo imali jako veliku sreću isto sad što smo vrlo brzo sve shvatile u kom smjeru može ova nova verzija ići i da zapravo ono što je Ivana rekla da se jako dijelilo autorstvo jer smo zapravo po pitanju ideja se jako brzo slagale. Nije bilo da je itko htio to odvesti u nekom drugom smjeru, nego su nas baš ista pitanja zanimala i na njih smo onda zajedno sve mislile. A i kad bi se, mislim, to kad bi pogledali, kad bi razmislili koje bi možda zadatke mogli probati ili svako jedno donosi nešto svoje,
čak i ako se nismo u potpunosti slagali s nekim zadatkom, opet bi rekli kao ok, probat ćemo i to, pa da vidimo kako to radi. Možda se nešto u međuvremenu dogodi, možda ako probamo, možda uspije, možda kao nekako smo dosta bili, što se tiče i toga, barem mislim da smo dosta uvažavali svačiju ideju i ako je stvarno kao uvjeren i želi to isprobati, nekako kao dali smo si prostora da onda da svako može izraziti ono što želi. Ali slagali smo se oko toga što vidimo da funkcionira. I onda smo popisale stvari koje vidimo svi da funkcioniraju. I onda možda neka ideja koja je bila pa jednostavno prošla, nekako i pustiš. Jer vidiš da ne ide ovako sada tako u tom trenutku. A bilo je ideja koje recimo na prvu nisu prolazile, ali onda kroz neko dalje razvijanje nekog drugog materijala bismo odjednom našli prostor za neku ideju od ranije. Da, kao da su se neke ideje vraćale. U smislu, možda ne bi u tom trenutku, ali bi našle drugo vrijeme kada bi odigrale stvar za nas. I onda bi nam pokazale, aha, pa da, to je cijelo vrijeme bilo unutra, ali bi izronilo u nekom drugom momentu i odvelo bi rad dalje, kao pokazalo bi, aha, tu bismo mogli sada ići. U svakom slučaju ostavlja dojam, samo to ću još reći, ne znam da može neko drugi preuzeti, ostavlja dojam i baš vrlo, što je rekla Sonja, meni isto koreografskog, ali ja bi isto upotrebila reći elaboriranog, baš finog rada. A s obzirom na to da sam vidjela dvije verzije, ja moram priznati da mene je ostavilo potpuno drugačiji dojam jučer kao danas. Sad, da li je to neka onda, da li je to stvar u mojem nekom stanju uma kako ja gledam, ujutro gdje znam da nas 3 gledamo vašu probu i navečer gdje smo sada mi organizatorice nekog eventa, pa sad znamo da se tu uključe 40 ljudi gleda, pa je vani večer, pa je neka druga situacija, ali imalo mi je jučer nešto od jednostavno je druge boje bilo, da, jučer mi je bilo puno više pastelno i puno više mi se tako nekako pa se ta biljka krenula vrtiti pa se nešto pa a danas mi je bilo jako kao on top of the game, baš mi je bilo, što mi je bilo super i vrlo onako kao dirljivo isto za vidjeti. Puno više vještine je danas bilo, ali mislim, drage su mi obje verzije uopće, daleko od toga. Evo, ali to je, evo kažem, moj neki, ako vas zanima moj neki dojam. Možda je neki trenutak da otvorimo prostor i za druge ljude koji su gledali, ako imaju nekakve komentare, pitanja, impresije. Evo, mogu ja. Pa meni je bilo jako zanimljivo. Evo, znači, Viktorija je cimerica. Ona je tamo iza mene. Da. Čujem ju. I meni je bilo zanimljivo, pošto znam taj prostor i tu sobu, ali kako sam ga percipirala na potpuno drugačiji način kroz ovaj format. Postalo je nešto drugo, doslovno, i pogotovo što sam percipirala kroz, bilo je 5 tih malih kvadratića i onda je skupa to činilo neki novi, jedan univerzalni, u stvari, prostor. Da, eto, ne znam, to je meni ovako bilo posebno zanimljivo. I druga stvar mi je upravo ta neka, da sam osjetila jako tu neku intimnu povezanost u stvari sa, iako je, znači, 5 različitih tih fragmenata,
baš kroz taj pokret kamere da se dobilo dobili su se novi kutevi koje onda u stvari kada u kazalištu, to jest u nekom izvedbenom prostoru navikli smo gledati sve na taj jedan format, a ovdje su se dobili nekakvi novi kadrovi i drugačije perspektive. I kažem, ostvarila se možda čak i jača ta nekakva emocionalna povezanost, jer kao ti me nosiš i ti paziš na mene i paziš na to što ću ja vidjeti, nego da sam u dvorani i da gledam sve na taj nekakav u stvari linearnu sliku. Eto, toliko od mene, super ste bile. Hvala. Čestitke. Ne znam, ja isto želim reći da me zapravo oduševljava koliko ima prostora još za istražiti u ovakvom mediju rađenja kazališta i plesa i da je čak jednako i ravnopravan onom kazališnom, što se tiče neke važnosti možda. Čak, ne znam, samo jako me uzbuđuje možda još dalje kopati po ovome i je jako zanimljivo. I te probe i razgovori i sam način rada i sama izvedba na kraju, ne znam. Jako zanimljivo i mislim, voljela bi baš jako dalje nekako po tome istraživati. No. I mislim da ljudi sad tek počinju shvaćati ne znam šta se sve može, da tek počinje ta era otvaranja kazališta preko te kamere. Da. Kad kažeš kazališta preko kamere, misliš da je, čisto razmišljamo o sličnom, budući da smo sad svi u tome i kao imamo neka ta iskustva. Mislim, ja koliko pratim tebe i tvoj rad, znam da si se ti inače i bavila video radom, nije da si sad prvi put radiš sa kamerom. Sad, koja je, samo ako možeš možda ukratko, kak je ovo je kazalište za kameru u odnosu na nešto drugo što nije kazalište. Mislim, nije da te sad hvatam za riječ, ali ja se slažem, po meni je ovo isto kazalište. Pa se samo u sebe pitam kaj je tu sad kazalište. Pa da, ne znam, mislim da je upravo zbog tih proba. Zbog toga, ne znam, kad radim inače neki video rad ili nešto ovako svoje, nekako sam sama sa sobom i uvijek je to jedna osoba snima nešto, ili jedna osoba snima neku drugu, ili ja sebe snimam ispred kamere, a ovo tu je baš kazalište, mislim, pod tom riječju kao ljudi se skupe i zajedno razgovaraju u istom prostoru, u istom vremenu, kao konkretno te probe baš. I to gdje ja prezentiram, to jest mi prezentiramo neko zajedničko vrijeme prostor nekom drugom koji gleda. To mi je svakako novo i pod to mislim kazalište. No. Meni je u tom smislu, iako sam ja više onog mišljenja da me uopće plaši ta sfera da kazalište eventualno mora preći na tehnologiju, ali zapravo mi je ova vrsta jako zanimljiva dok se radi o nekim online izvedbama, dok se nađe vremena, dok se zapravo nađe prilika za imati proces kad su nekakve ovakve okolnosti. I da mi je to super i da mi je super kad se radi o online izvedbi. Jer ja mislim da je percepcija općenito ljudi kad se radi. Evo. Slažem se, dobro. Kad se radi o online izvedbi, da je onda zapravo to vrlo zanimljivo gledati, jer gledatelj opet zna da neko u isto to vrijeme, samo na možda drugom kraju grada, drugom kraju svijeta ili gdje god, to radi u tom trenutku i da je to na neki način podložno promjenama, da je to sad živo. A mislim da ako se radi o snimci i kad čovjek zna da gleda snimku, da to onda nije ni približno to. Ali ova forma gdje
zapravo mi isto možemo imati osjećaj da nas netko sad gleda i da mi sad za nekog radimo nešto, je plodna. Da, jer u trenutku nekako sada zajedno smo u tome i gledatelji i izvođači. Ne znam, možda će isto biti zanimljivo, imala sam sad audiciju za SND-o i isto smo imali online cijelu audiciju i isto smo imali zadatke u drugom krugu po 5 grupa, 6 ljudi napraviti zajedno video. I zapravo smo isto zajedno ljudi iz cijelog svijeta u tim grupama po 6 morali napraviti zajednički rad, što je isto bilo jako, ne znam, new level skroz audicije i rada zajedno na predstavi video, ne znam kako nazvati uopće, to jest komadu nekom. Jako zanimljivo je, da. Meni je bilo zanimljivo isto, kad sam pratila, onda s jedne strane imaš tu koreografsku elaboraciju, onda elaboraciju tijela, elaboraciju prostora, elaboraciju pokreta kamere i sve je to vrlo čvrsto, a s druge strane ono što je potpuno otvoreno i nebitno je zapravo kvaliteta slike koja se zapravo proizvodi jer je DIY. I to mi je bilo, to mi je zapravo jako zanimljivo jer ovakva vrsta, mislim da se radi filmski, onda bi bila cijela još tu level oko toga kako je kakve su boje, koja je kvaliteta, kako je stvar zapravo ispolirana. A ovdje to zapravo nije bitno. Mislim jer ne može biti bitno jer radiš sa time čime imaš. I to mi je onako kao zanimljivo kao šta je sada to. I da, to je nekakva razlika u tom live-u i u tom zapravo nedovršenosti slike na neki način koja je različita od video rada, video medija, to tako. Ali evo recimo s te strane ja bih se nadovezala da zapravo jesam primijetila boje i recimo jedna od prvih stvari koje sam skužila da na svih 5 kadrova je boja poda tu negdje. Vrlo je slično, ta nekakva svjetlo smeđi parket i onako je kao bilo pa ovo bi mogla biti ista soba. Mislim nije. Da. Ali onak bi kao bilo, pa kak se baš potrefilo da svi imaju otprilike slični pod. Tako da to mi je kao, to mi je baš kao bio trenutak ok. To je jedan od elemenata. I kad sam to skužila mi se potpuno promijenio način na koji gledam to što se događa. Pogotovo u dijelovima kad se igrate sa planovima, koliko je ko blizu ili daleko, ili kada odjednom ste svi blizu ili odjednom sve 5 ležite na podu. I još jedan trenutak recimo sa bojama. Bilo je nešto, sad se više ne sjećam sva 3 elemenata, ali bilo je kao, bile su neke traperice, bilo je nešto na recimo jednoj stalaži i još nešto što je tipa bilo plavo. I opet je bilo otprilike neka slična plava i kao bilo je u 3 kadrova od 5 i opet mi je stvorilo nekakvu kompoziciju koja mi je super funkcionirala. I onda sam se baš krenula pitati koji je vaš odnos prema tom kao vizualnom estetskom dijelu. Zapravo sam se krenula pitati dok izvodite koliko ta svijest prema vlastito i vizualnosti 4 drugih ljudi koji izvode, pa mi je to ostalo kao neko možda nježno pitanje kroz cijelu izvedbu, a to što je sve otprilike pikselasto mi je kao bilo aha, otprilike ste sve 5 ste bile jednako pikselaste i onda mi je kao bilo ok, to je naprosto
taj format, taj prijedlog i onda kao prihvatiš i ideš dalje u to što vidiš. Da ne znam, mene su užasno uzbuđivali zapravo te boje, ne znam, samo to, pogotovo odjeće, ne znam, kad sam bila na balkonu i neba, zida, ne znam, mene je to jako uzbuđivalo, opet mi je bilo isto zbunjujuće i teško, mislim, svima nama ta kvaliteta slike, jer zapravo kad se gledamo preko kamere i kad smo na Messengeru, nam je kvaliteta odlična i onda odjednom gledamo video i kao teški bed, kao užasna kvaliteta, ne znam, zastekivanje, pa šteka, pa ja izađem, internet šteka, pokvarim se skoro slika, stane, zablokira se. Tako da smo, doista smo se zapravo nekako isto, kao između te slike koja je ok i nije, ne znam, tražile, da. Ali dobro, s te strane recimo ko gledatelj bih rekla da mi je puno više distracting kada se slika smrzne nego ako je kao malo slabija. A ovdje se, mislim, barem meni fakat dogodilo da mi se nije ni jedanput smrznulo. I baš mi je kao bilo wow, odlično. Baš je bio neki super flow. Pa sad ne znam, je li to sreća ili dobra internet veza? Pa, mislim... Ajde, Viktorija. Evo, Anna. U biti bilo je nama bitno što će biti s tom kvalitetom slike i mi smo isprobavali i probali smo mi preko Zooma, preko Whatsappa, kao gdje nam općenito odgovara i kvaliteta i da nam ne zastajkuje, tako da je to bilo zapravo jedno od glavnih pitanja od samog početka, što nas je na neki način brinulo do samog kraja, jer znamo koliko nama može zasmetati kada gledamo nešto, a da kvaliteta nije dovoljno dobra. U biti, to je bio jedan od razloga zašto smo shvatili da ne možemo koristiti plesni materijal koji smo imali. Zato što odjednom bi on, kad je ispikseliziran, kada eventualno malo kasni slika, odjednom gubi čar. Apsolutno je neuhvatljiv, ne može se ništa vidjeti od detalja. I onda je to bilo zapravo samo taj dijalog sa, ok, nemamo najbolju kvalitetu, nemamo idealnu kvalitetu, ali što možemo s tim? Ili što možemo učiniti vidljivim s tim? I tako da nam je to isto bilo zapravo pitanje od samog početka, a boje i teksture je, ja mislim, bilo jedno od prvih pitanja. Kad smo prvi put ušli u neki zadatak, je to bilo prvo što smo primijetili, nešto što smo na neki način ostavili kao aktualnim zadatkom s kojim se u bilo kom trenutku bavimo. Da. Ja sam negdje kvalitetu slike čitao kao relevantno s obzirom na to da se radi o izvedbi koja je napravljena na eksperimentalnoj sceni. Jer ovo kad pričate o kazalištu, mislim može se otići u kino ovih dana i pogledati predstavu iz Milana, kao to se dešava i onda je kao super HD kamera i sve kristalno čisto i zapravo malo dosadno. Ali kao kad se, mislim, nekak si razmišljam, to je onda isto ima u nekom kontekstu statusa, u nekom kontekstu velikih kulturnih ustanova isto svoje neko mjesto. I onda valjda kad ja pristupam našem režimu uopće, mislim da bi mi čak bilo kao neukusno sad vidjeti neki super high definition, high tech. Da. Neukusno, da. I razmišljam se nešto da ima onda neke veze zapravo koji je uopće kod, povijesno gledano, koji je kod mislim, naše branče, valjda. Da. Mene je isto nešto užasno zbuljivo u tome, u toj nekoj sinesteziji. Opet se ja vraćam na to što je Miranda rekla na početku kako sve neke slike bile upečatljive, ako ono ne dolazi iz plesa nego iz vizualnog.
kako se te slike stvaraju logikom tijela, logikom koreografskog. I da onda zapravo se dešavaju neke slike koje nam nešto govore. I sad to neko sinestetsko, kao je li to sad prošireni video, ili prošireni film, ili prošireni performance, ili prošireno kazalište, ili prošireni ples. I sad ne znam i da li je bitan odgovor na to pitanje, ali nešto jako uzbudljivo u tome da nije ono što čini snagu, recimo te slike, nije njen high definition, nego je možda kompleksnost ritma kojom se ostvaruje, kao u kojem trenu nešto postane zajedničko, sagradi jednu sliku, ili kako se jedan ekran mijenja, a drugi, kako se neki sinkroniziraju, neki prelaze i koji ritam onda te crvene i plave se dešava. Da, mislim da tu postoji ono neko veliko uzbuđenje koje je kao neko novo polje koje, zato što nismo naučeni gledati izvedbe tako, onda nam kao donosi sasvim neku novu percepciju mimo toga da bi se sad svo kazalište trebalo preseliti u taj medij. Ne. I za neke ljude za koje je to uzbudljivo da, i za neke ljude za koje to nije uzbudljivo ne. I ja ne mislim da to sad rješava stvar, pa mi sad više nikad ne bismo trebali ući u zajednički prostor i plesati zajedno. Ali baš mislim da ono unutar samog medija otvara neku ponovo specifičnost definiranja i pažnje. Vraćam se na ovo da mislim da je to fakat koreografski sjajan rad, a onda se to vidi u tim slikama koje su stvarno kinestetičke za nas. Znači, uspjeli smo postići ono što smo zadali. Super. Za mene da, ne znam za druga, ali za mene definitivno. Jedna osoba je dovoljna. Da, meni je podsjetilo isto na Sonjin solo od pred 2 tjedna gdje je također, koji je jučer izvodila, ali jučer ga nisam vidjela, negdje gdje je zapravo ta kamera je u ruci i kao što je, ne znam koja od vas rekla, znači glava gledatelja je u tvojoj ruci, odnosno manipuliraš pogled gledatelja koji ide iz koreografskog i koji onda ide u smjeru ekspanzije smisla što je koreografsko, odnosno kako ga se može gledati. Tako da je meni ovo isto baš negdje, zanimljivo mi je na koji način nadograđuje tu ideju proksimiteta, zajedničkog, svega skupa. Mislim da je to što je rekla Dora, ono super zapravo prilika u neprilici da ste imali mogućnost tako nešto onda i istražiti. Da. Koliko dugo ste imali probe za rad? Pa radili smo negdje, 3 tjedna? 3 tjedna, ja mislim, da. 3 tjedna, s tim da smo onda sada zadnji tjedan, pa imali smo probe 2 puta na dan. Par dana. Wow. Vidi se da ste stvarno odradili. Odlično. Jer su se taman počele otvarati neke stvari i počele slagati i postale su dovoljno, postale su previše zanimljive da bi ih pustili ne malo, ipak možda ovako pred kraj. Da. Super. Da, ja sam htjela reći još 2 stvari kao... Mene se strašno dojmila vaša hrabrost. Jer sam imala osjećaj da ste kao izvođač
nepoznanica, ali ta neka ono oštrina i kao baš hrabrost, kao ono, ne neka tijela koja su kao zakočena i ne znaju da li, nego i taj intenzitet koji onda ta tijela kroz jasnoću sagrade i kao vi u tim vašim sobama koje skačete na krevete i stojite i radite neke ono, vrlo jednostavne geste koje onda užasno veliko stvarno prave, ali da, baš sam bila ono impresionirana time kao od kud. I mislim da nekak strašno puno znači baš unutar toga gdje se pitamo gdje je sad ples i gdje smo zajedno i da li online ili ne i kao užasno puno kritike na taj online isto koje se pojavljuje, ali ja sam nekako sjetila onda taj online kao neki prostor koji može biti toliko visceralan, koji može biti toliko putem, koji može biti toliko emotivan, koji može biti toliko ono živi sada, da, baš kao užasno velika kvaliteta. A druga stvar o kojoj sam razmišljala je kao kako tom blizinom koja se može postići blizu i daleko, dubinom koju u kazalištu nemamo. I isto razmišljam kao, mi smo navikli na kazalište pa ga smatramo kao neki relativno neutralan produkt, ali kazalište je isto kao produkt zapravo nekakvog ono jako opresivnog režima dvora kralja ili mislim tako kako ga gledamo u toj kutiji preko zida. Pa je ova sad kutija kao kockica u kojoj radimo isto je jako, jako je opresivna, ali opet s druge strane nešto radi mogućim, nešto ne. Ja sam imala neki za mene i pogotovo u ovoj izvedbi koju smo gledali to da imam vaša tijela u close-upu i onda imam biljka u close-upu. Nešto o antropocenu, nešto o tome da nam različite stvari mogu biti toliko blizu. Da, nešto, ne znam točno šta bi rekla o tome, ali nešto mi se novo otvorilo što mislim da u toj kocki iz distance u kazalištu da, nekako drugčije se skupa čitama kroz ovu mogućnost blizine i kroz ta vaša lica i kroz to da se gesta toga da vi jedno drugu gledate i da vi jedno drugoj dajete vrijeme i dajete pažnju. I da onda te biljke daju jedno drugo vrijeme i pažnju. I onda ti objekti koji plešu s vama time što se pojavljuju unutra. Neka ono kao na neki drugi način kao se svijet uvuče u taj ples, a nije u crnoj kutiji koja se pravi da ničeg od toga nema. Da, nešto o tome. Teško mi je reći više jer mislim će tek neki početak, jer mislim naravno da imao jako puno video radova koji su se već time bavili, ali ono možda unutar medija plesa mi je bilo nešto jako snažno o tome. Opet ne znam koje mi je pitanje, ali možda samo komentar. Jel smijem malo... Da, dobro, hvala. Smiješ. Ne, zato što prvo sam si razmišljao kao zašto uopće, odakle dolazi ta dichotomy between theater and going online. Jer se mislim kao, pa ok, sad ne možemo u kazalište, ali nije da ćemo sad svi postati video umjetnici zato što video umjetnost je neka svoja isto branša i ljudi se bave video umjetnošću od kad postoji kamere i sad da se mi nekak mi to nema, nije mi neka logika toga da, i kad vidim tu frustraciju, to hoću reći, mislim si kao, dobro, nekak se ne mogu s tim, ne mogu osjetiti logiku toga i sad razmišljam
kak pričaš, Sonja, da zapravo u tom kontekstu gledam puno plesova koji se stavljaju na internet ovih dana i uvijek se radi, mislim uvijek, 97% slučajeva se radi o fiksnoj kameri i neko pleše pred kamerom ko da je pred ljudima valjda u prostoru. I razmišljam si koliko je, kao zašto se ne, gdje je ta svijest medija, kamere, da kao, ok, nešto se desilo na svijetu, sad smo pred kamerom i zašto je toliko kamera fiksno? I večeras isto sad gledam vaš rad i razmišljam si kao nešto u kvaliteti rada, u tonu, ono, kao nekom kvalitativnom tonu, kao da nikad, kao da ima neki osjet da čime god se bavite nikad ne bi uzelo kameru bez da postavi pitanje kamere. I onda si mislim, jel to ima smisla? Nema. I onda si mislim, aha, dakle, jedna stvar je stati pred kameru kad moraš, a druga stvar je sa senzitivnošću svog rada koji je tjelesni pristupiti ovom novom nekom kontekstu i automatski prožet bilo koji drugi medij koji je sad u okviru kroz taj rad. I meni negdje ovaj rad, zašto mi je zanimljivo razgovarati o kazalištu, jer nije postao kazalište, a nije bio bomeni video rad. I imao sam isto taj osjećaj neki kao, šta ja sad to gledam u kontekstu nekog medija, jer ne, baš, i razmišljam si kao koja je kvaliteta toga da u momentu u kojem svi pristupamo u 7 sati u ovom prostoru, zapravo smo svako od nas je doma. Niko nije u različitoj situaciji, šta je slično kazalištu, svi smo ušli u kazalište. Ali s obzirom da ono kazalište ima backstage i kao ulaz za publiku, trenutno smo svi u svojoj sobi. I kao gdje god, koja god vrata tak neka misaona sam otvorio, sam našao neku kontradikciju. Kao nije baš na lijevo, a nije baš na desno, a ako je tu na desno ne znači da je i tamo na desno, može tamo na lijevo. I sve mi je negdje to kao pričalo o nekoj logici koja meni dolazi iz neke grane znanja plesa. Da evo živimo u kontradikciji, ali zapravo se javlja neki rad koji je na miru s tom kontradikcijom, nije u nesporazumu. I imao sam osjećaj da se kroz rad isto tako nekakve kao neki pojmovi recimo ili prakse koje bi inače bile ili ovako ili onako, su odjednom skupa u sobi. Tu meni dolazi the kind of like staying with the trouble. Jer imam osjećaj da se radi o nekom priznavanju situacije, ali kao kroz kreativni rad. I onda u tom kontekstu kad se desi, kad svi stavite prst na kameru, desi se, mislim sad bi zeleno, htio sam reći crveno svjetlo. I kad se desi takve nekakve, neki momenti koji valjda su nam isto poznati jer svi koristimo telefone i na FaceTime smo i pričamo s prijateljima. Mislim, poznate su te neke forme koje se jave, ali sada su u nekom drugom prostoru, gledaju se sa nekom drugom pažnjom i tu isto mi se gubilo private versus public, jer medij nikad nije bio daleko od načina na koji ga ja vidim u svom telefonu. Onda mi je neka kao javljale su mi se misli koje imaju veze sa mojim korištenjem tehnologije i bivanjem plesačem, valjda. I tu mi se desi neko ukorjenjivanje u iskustvo koje ima veze sa životom u ovom čudnom nekom svijetu.
I uopće ne bi mi uopće bilo čudno da ovo što mi sad radimo, da smo svi, by the way, apropo kazalište, ne kazališta, uopće mi ne bi bilo čudno da je ovo neki eksperimentalni rad koji se događa u kazalištu gdje je svako u svojoj garderobi s kompjuterom i radi sa nekom konceptu. Zapravo. Eto, toliko o kontradikcijama. Da, baš lijepo to rekao, super. Da, početkom 2000-ih je bilo jako hype imati live kamere u predstavama. To je bilo kao, to što si rekao, svako u svojoj garderobi, odmah mi je pao na pamet Trafik, Europa pleše, mi je palo na pamet Nerina. Oni su na sceni, nešto su, Žak je vani u hodniku, kamera ga snima i neko ludilo se njemu događa i ti ga live gledaš kako se to događa, pa počeš od Trafika, pa tako dalje, tako dalje. Mislim, u jednom trenutku kad je to krenulo biti dostupna tehnologija za naše, kako kažeš, low-fi budžete, to se pojavljivalo non stop. Sad, meni se čini da nešto baš ima baš nešto u tome da je sada to trenutno nužnost, jer ne postoji mogućnost, mislim možda kod vas u Štokholmu postoji, kod nas ovdje fakat ne postoji mogućnost da smo zajedno u nekom prostoru trenutno, bez da prekršimo zakon. I što je nevjerojatno, ali i činjenica. I sad iz te nužnosti kako se otkrivaju načini, kako biti zajedno, kako kreirati zajednički plesni rad kojeg ste vi napravili, ali isto tako i kako kreirati to što se trudimo nas 4 skupa sa svima vama, kako kreirati neku platformu gdje postoji neka zajednica ljudi koja se time iz tjedan u tjedan bavi većim ili manjim intenzitetom, ali bavi se kontinuirano, promišlja. Ima potrebu za time, ja imam ogromnu potrebu za time. Da znam da postoji neki kontinuitet nekih događanja gdje ću se ja sa ljudima razmijeniti o nečemu na emotivnoj, na refleksivnoj razini, na bilo kojoj. Eto, to sam htjela reći. Imamo još ljudi koji su tu, a ne, pardon, može neko da. Ma ne, sam se htjela malo mišlju nadovezati, mislim, sa osobnom mišlju, kao da nekako kad gledam te live izvedbe preko interneta, kao pitanje mi ne bude kao što je to, kao da to imenujem, nego kao jel funkcionira ili ne funkcionira. Kao, mislim, mene osobno na neki način ne zanima je li kazalište ili je video ili je nešto, nego kao je li uspjelo nekako stati na neki temelj sebe, nekako osjetiti sebe, nekako možda biti neopterećeno time da nije više u dvorani nego je negdje drugdje i graditi iz tog mjesta gdje se nalazi u tim privatnim sobama u kojima se izvodi. Ali to je samo moj feeling. Ali s te strane, da se vratim na ovaj rad, imala bi osjećaj da, mislim, moj osjećaj je bio kao wow, ovo je super, ovo zaista funkcionira, ovo me uvjerilo u prve 2 minute izvedbe na neki način. Ono baš mi je kao bilo ok. Mislim, I believe it, pod navodnicima. I sad pratim. Mislim, čak i od samog početka sam nekako imala feeling, ovo je pokret koji je prilagođen formatu u kojem se događa. Mislim, baš mi je funkcioniralo to da se kreće jako sporo, jer na neki način ako recimo slika malo skače ili kasni, onda budu ti nekakvi nagli prijelazi. Ako je pokret spor, onda promjena kao ta sporoća pokreta reagira na to kako se taj pokret prikazuje. I onda mi je jako dobro funkcioniralo kako je krenulo lagano, da zaista uspjela sam ući u rad i onda kada se intenzitet digne i onda ponovno ode dolje, nekako baš
baš mi je bilo u odnosu na to kako se prikazuje. Nije mi izgledalo kao kompromis. Nije mi izgledalo kao kompromis za ovaj online format. Što još neko želi podijeliti nešto ko još nije? Da mi još nešto palo na pamet što mi isto trenutno jako važno, kao ide se na to na kazalište. Nešto što smo i prošli tjedan, ne znam, neko je spomenuo, to je da se zapravo na ovaj način i onda sve Silvija kad se spomenula te zapravo live kamere koje uvode neke druge prostore, da se zapravo desi taj centralni prostor, taj jedan prostor koji ima mega važnost na svim razinama, kao sad je to scena, pa ta scena ima svoju društvenu, svoju političku, svoju tržišnu, svoju ne znam sve kakvu značenje i važnost i hijerarhiju i moć i strukturu. Sad ovo što se mislim danas desilo, da su ti prostori, da se taj jedan prostor umnožio, upravo se desila ta nekakva dehijerarhizacija prostora, jer obično se puno tih tijela desi na jednoj sceni, na jednom prostoru, onda taj prostor, njegova i simbolička i ostala moć se zapravo samo množi i dešava se onda različite te pozicije kako se zapravo nosiš sa tim prostorom koji nam je trenutačno zabranjen. Oni su stvariti nekakvi drugi prostori. I tu se to what is public, what is private, ali tu se sad nešto isto desilo u tim sobama koje su slične, ali su različite i koje onda svaka postaje to neko mjesto fokusa i mjesto i važnosti, a opet svaka zapravo toj nemogućnosti da izađe vano, da operira iznutra i gradi taj prostor kao taj koji se trenutačno ima tu nekakvu agenturu i potentnost i važnost. Tako da to je nešto što se tu isto dešava zanimljivo, a kontra uopće te ne znam, nostalgije ili potrebe za tom kazališnim prostorom. Mislim, opet ne kažem da se ne treba vratiti nimalo, ali se otvara ta sad nekakva situacija kao kontrapunkta. Tako, nekako. Ali neko je to već u prošlim razgovorima govorio o tim zapravo margini, o tim zapravo nevidljivim prostoru. To sam se baš sjetila kako je Mary pričala nakon moje izvedbe o tome šta je centar, šta je periferija. Da. I kako neke stvari koje su periferne ili kako ona je pričala o tome kako inače kad dođe u dvoranu, kao je naučena pustiti, kao pusti sve šta ti je iz života, šta ti je kao iz privatnoga, šta te okružuje muči taj dan i sad se fokusiraju na ples. A kak je ovo sad kao sve to je sa tobom. I kako neke stvari koje su periferne postaju onda počinju izvoditi, a ne taj centar. I ja sam isto sad razmišljala o tome, to vas je 5, tih 5 lastavica. I taj nešto što je između vas, onda postaje centar. A nema centra, nema kužiš jednog centra prostora. Nema jednog centra kazališta i onda se kao vi organizirate u odnosu na to.
I ja nešto malo vaših radova što sam vidjela, nisam vidjela jako puno, ali zapravo sam to vidjela već i prije. Kao, mislim da to možda nije samo vezano za mislim, jednim dijelom sad ovo s čim radite jako to potencira, jer mi gledamo nekakav suživot tih 5 i ovo o tome kako pričate, kako radite, mi se isto zapravo čini kao ekstenzija toga, kao neki zapravo dosta feministički i relevantan rad. A onda ta situacija s kojom radite medijom negdje čini još vidljivijom za nas kad ju gledamo i uzbudljivom. Da. Hvala vam. Hvala vama i na prilici i na zapravo svim ovim komentarima, jer nam je isto kao što smo mi osjetili možda da je ovaj proces drugačiji, tako i nema onog pozvat vanjsko oko, šta misle. Toliko smo jednostavno ušli u to da ni same možda, kao imali smo tu ideju, htjeli smo ju izgurat i nadali smo se da će to doprijet nekako ili da će te ideje izaći na taj način na vidjelo, ali evo po onom što ste pričali, kako ste to doživjeli, zapravo mislim da se možemo osjećati dobro što smo odlučile ovo nekako probati i riskirati. Možete uzeti vikend slobodno. Stvarno super prilika, isto kao nastavak studiranja, jedna ekstenzija, još jedno područje, ne znam, za rad i pogotovo u ovakvoj situaciji gdje smo svi doma i ne znam, super, i vrijeme i tako da, ne znam. Meni je stvarno jako je drago i lijepo i ne znam, predivno iskustvo, da. Pa mislim da ćemo svi na neki način profitirati od ovih pitanja. Vidjet ćemo kako, vidjet ćemo kada, ali mislim da nam svima znači što su ta pitanja otvorena i otvorena baš kroz ovaj medij. Pa sad šta god nastalo od toga za mjesec, za 5 godina, za 25 godina, kao znamo da smo ovdje možda započeli neku priču. Ako će biti za 25 godina uopće. S obzirom da. A vas mogu ja pitati samo sad ovo antisezona i to, jel vi isto sad nastavljate sljedeće tjedne raditi ili do kada će to trajati? Koji vam je neki plan i to, koliko dugo još? Evo sljedeći tjedan imamo zapravo dupli program, imamo u subotu isto živu izvedbu Đavolik odvjetnika, koja se isto je trebala, koja je rađena za scenu, a sada je u procesu da se napravi, koliko sam skužila, gledam tu kvadratić, na kom piše Mija Kevo, upravo su u procesu da prebace online. I kako radimo u suradnji sa MSU-om, isto tako će biti live, ne snimani nego ove snimke plesne grupe Magija, dakle kako negdje paralelno vozimo ove nove programe i programe koji su bili dogovoreni, koji su trebali Lav 10 u Gorgoni. Tako da to imamo u planu i mislim da imamo u planu još voziti. Tjedan iza toga imamo isto dogovoreno već ide Down by Low od Mile Čuljak. Predstava isto u online adaptaciji, odnosno novoj verziji, bude rečeno. I do sada je to što je dogovoreno. Je sada dalje od toga, ovisno o tome. Mislim da se, dosta se čini mi se kontekst mijenja, jer isto tako način potrebe od pred mjesec dana su drugačije nego potrebe koje imamo sada, gdje su se ipak malo upustile i te mjere i možemo vani.
Međuvremeno smo se i Sonja i Nerina i ja vidjele i uživo, ono što je nevjerojatno. U prvih tih 6 tjedana smo se fakat samo gledale preko ekrana dok smo to radile i tako da isto tako mislim da evo sad za sljedeća 2 tjedna to je sigurno plan, a onda dalje od toga ćemo vidjeti, ovisno o tome kako će se situacija dalje razvijati. Da, isto tako, to sam svima javila i još jedan put kažem, otvorili smo blog, otvorili smo prostor za tekstualne refleksije, raznolike na antisezona.wordpress.com. Pa ako imate potrebu, želju, bilo neke refleksije ili dnevnike ili bilješke vašeg procesa, kolektivnog možda da nam stavite, jako bi nam to isto puno značilo. Negdje pokušavamo onda graditi i cijeli nekako i taj refleksivni, analitički prostor da ostane zapravo kako se sve to skupa razvija i kao što si Ilija rekla, strašno se zapravo brzo mijenja kontekst, ono baš se vrijeme se osjećaj, spina nekakvom brzinom i jako puno s jedne strane se i navikavamo i ne navikavamo i stvari postaju normalne, onda se promijene pa lupimo glavom u ovo, a opet se postavljaju pitanja koje će sasvim sigurno informirati dalje prakse kojima se bavimo nemjerljivo. Ako imate šta zapisano, šaljite, mi ćemo to sačuvati. Da, također ide pozivi prema drugim ljudima. Goga koja uvijek prati, Pavle, Mija, kogod, naravno. Kome šaljemo? Koji mail? Bilo kome, možeš, evo, meni. Dobro. Može i antisezona Gmail. Bolje Nerini. A može i antisezona Gmail, može. Budem CC svima. Svima. I na upuh listu. I nazovi da si poslao. Super. Okej. Ćemo onda polako. Da, pustit cure da odu popit čašu šampanjca nakon sve premijere. Online još. Bez nas. Ali stvarno hvala još jednom što baš puno smo vam zahvalni da smo mi dobili priliku. Mene je spasilo. Pa je, baš se spasilo, da, da se preokupiramo s nečim, isto. Da. I da imamo neku nadu, kako ćemo raditi, da. Kao priliku za rad općenito. Čini mi se da nemate problema s time. Imate vrlo dobro postavljeno. Da. Da, baš je impresiona. Radi impresiona je to čak hrabrost s kojom ste zašli. Da. I sad u tom nekom svijetu u kojem svi jesmo, u kojem kao je li ima smisla ili nema smisla, istovremeno i ima smisla i nema smisla. Kao. Da, ali ja mislim da smo i tako i mi vama zahvalni, a i da gradite neku vrijednost za naš kao za nas i za svih nas, kao koje su sad neke mogućnosti uopće kao odustajanja ili neodustajanja ili stvaranja nečeg u tom prostoru i onda da stvorite nešto iz te inteligencije, iz tog znanja, iz tog plesa. Baš mislim da je velika vrijednost čak i mimo toga da mi se tu sjedimo i pričamo o tome nas 10, baš mislim da je tu vrijedno. Ja dočekam da podijelim na svom Facebook, kažem svi to sad pa gledajte prije nego što imate tu konferenciju o tome gdje se pitate da li online kazalište ima smisla ili ne. A mislim da ste dali neki tjelesni odgovor i mislim da je to užasno velika vrijednost i baš hvala. Da. Super. Hoćemo opet isti kraj. To je Žakov kraj. Ajde, Neri, ajde. Moramo ti pljeskati.
Kao svi trebamo pljesnuti u isto vrijeme. Aha. Samo jedan, je li? Jedan. Ok. Nema Kristine. Ćao. Ćao svima, hvala što ste bili tu.